صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sunnah rohi Nabi Allah dan wa Sayyidatin Hawa alaihi wasallam wa ila rohi Nabi Allah Nuh wa Nabi Allah Ibrahim wa Nabi Allah Sulaiman bin Daud wa Nabi Allah Khidir wa Nabi Allah Yasir wa Nabi Allah Musa wa Nabi Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam. A'adana Allah barakatuhum wa syafa'atihim fi din wa dunya wal akhirah. Syaulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salatul jami'i sahabat wal malaikatil muqarrabin wal karubin wal 'alisalin wal ulamil 'amilin wal sadati sufyatil muqin wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syaulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sunnah jami'il awliya ilahi ta'ala min masyariqil ardi ila maghribiha fi babiha wa bahriha min yaminiha ila shimaliha. خصوصا الحضرات سيدنا ومولانا سلطان الأولياء القربان والعارفين سنة بني سيد شيخ وإبن عبد القادر وابن القاسم جناد البغدادي قد الزوم سر المجيد والكرامة والإجاجة. شاول الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح خصوصا آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا وعبينا وأمتنا وخلنا وخلتنا وقرابتنا ولزوجاتنا وأولادنا ولمن شئنا ولسنا ولمن حق الله علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين jalan. Dari Pisiti ini dari Sibu berkat-berkat yang baru dibagiin ya sudah selesai. Oke.